27. februar. Radikalni efekti uskrsnuća. Ako se samo u ovom životu uzdamo u Krista, najbjedniji smo od svih ljudi. 1. Korinčanima 15:19. Na osnovu toga što se izlagao pogiblima svakog časa, umiranju iz dana u dan i borbi sa zvijerima, Pavao zaključuje da je život koji je izabrao slijedeći Isusa ludost i vrijedan žaljenja ako neće uskrsnuti iz mrtvih. Ako je smrt kraj svega, on kaže: jedimo i pijmo jer sutra mremo. 1. Korinčanima 15:32. To ne znači hajde onda da svi postanemo proždrljivci i pijanci ako nema uskrsnuća. I pijanci su također jadni, sa uskrsnućem ili bez njega. Ono što on podrazumijeva pod tim jeste: ako nema uskrsnuća, onda ima smisla povećati ovozemaljske užitke. Ali to nije ono za što se Pavao odlučuje. On bira patnju jer se odlučuje za poslušnost. Ananija je došao Pavlu nakon njegovog susreta sa Kristom na putu za Damask, sa riječima Gospoda Isusa: pokazat ću mu koliko mu treba pretrpjeti za ime moje. Djela 9:16. Pavle je prihvatio ovakvo stradanje kao dio svog životnog poziva. Odakle je Pavlu snaga za to? Šta je bio izvor ove radikalne i bolom prožete poslušnosti? Odgovor je dat u 1. Korinčanima 15:20. Ali sad, Krist je uskrsnuo od mrtvih. On je prvenac umrlih. Drugim riječima, Krist je uskrsnuo i ja ću uskrsnuti s njim. Dakle, ništa što je pretrpljeno za Isusa nije uzaludno. 1. Korinčanima 15:58. Nada u uskrsnuće je radikalno promijenila Pavlov način života. Ona ga je oslobodila da ne bude materijalista i puki konzument. Dala mu je iznimnu snagu da se odrekne udobnosti i užitaka za koje mnogi ljudi smatraju nužnim u ovom životu. Na primjer, iako je imao pravo da se oženi, 1. Korinčanima 9:5, on se odrekao tog zadovoljstva jer je bio pozvan da podnese toliku patnju i stradanje. Isus je rekao da je ovo način na koji bi nada u uskrsnuće trebala promijeniti naše ponašanje. Na primjer, rekao nam je da pozivamo u svoje domove one koji nam ne mogu uzvratiti u ovom životu. A kako da budemo motivisani da to uradimo? To će ti se uzvratiti o uskrsnuću pravednika. Luka 14:14. Ovo je radikalni poziv koji nam je upućen da pažljivo preispitamo naš sadašnji život i vidimo da li je oblikovan nadom u uskrsnuće. Da li donosimo odluke na osnovu dobitaka na ovom svijetu ili na osnovu dobitaka na onom svijetu? Da li se izlažemo rizicima zbog ljubavi na način koji se može smatrati mudrim samo onda ako postoji uskrsnuće? Neka nam Bog pomogne da se ponovo posvetimo životu u kojem će uskrsnuće imati svoje radikalne efekte.